ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مني وسني نباني يبنكه إن شاء الله أكن نجي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم جماعة مني يا إسلام كالاندامي abote nyon niji enyomi ya islami niji safar nyon niji enyon niji safar nyon gbe niji eteno abote gbeke niji etemi ya ne kenyon nemi islam ke jabini gbalo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ike kasilo ke son la fa ke makka kati madina ni jena me fi hijra naka kontabu ke bashin mene islam ina afia pe o hedwe nyon kenyo o hedwe kenyo medwe ni 1440 years mene efe pepe ke christopher calendar ameno mene on the 12th of October 2018 mene yeshua ke ba fi video alo ni kasemo niji pauno ye woni kasemo ni wa kaso ya wolone mi na chola kashi al usulu thalatha بتأليف منيق مالجي الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد جماعة كمان da muka sanar da watan yau da kwana yau muna cikin daren asabar watan safar hijira na da 1414 yau da mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi wannan zai zama karatu na bakwai a cikin wannan karatu mai suna a cikin wannan littafi mai suna al-usulu thalatha mawallafin littafin shine Muhammad bin Abdul Wahab al-Mujaddid Allah ya ji kanshi jama'a ashe ko ni mepi nan ko ashi masalaci fushin na kan ashi islam na kan ashi muslims na kan aka kaseni aka gbala no komi aka yue no ko at least ke juma wa wa sole masha Allah imam e ke wo no ko masha Allah ifa aka gbele wo lo ko na nakajibe ni mepi ameshuyo shi alhamdulillah wogbelena ke karatu al-usulu thalatha je no kono ko bana fe na me ride on the backs of people bana fe ni beniame na ke shi kame ke me chonbie na ba choje kame chon benama me tuisu mo ne yale na kan me ko me hwe bana fe na ka na ke fe to ejiame because be ameni kane ba puye dun ba laji abana ka suma fe se dunni yo biene na su kane dani wona wa me kuma wen no e woni e shiji mo fiamo itashi na kan o bana lene je imam dile je la dan dile je no ko dile si fe to ni kawa ya islami no ne na di ke aka gbele wolu na aka se ni bia na ba bon wie mo ake solemone sole first asuma je na kan e mo ke eli first ne hie je na kan na no ni yo islam wo jiami wodi na kan ni ka bakra gbe ye she mo ke ha chake mo ewo aka ka se no kokra bo
haka muka kai a cikin wannan lokaci, a cikin wannan zamani ana fata mutane na kokarin su kada abu da littafi, kada yi karatu, ba saboda komai ba, kawai saboda kada a gan rashin ilimin su da jahilcin su. Wasu kuma kada a bayyana gaskiya don da gan kama ashe da a duhu ake cikinta. Shi alhamdulillah wagbele ne ke ni kase mo ne na moko ba ka shi be ashimashi ama fe wazi dan be akwete Musa be abukati be ma me fe wazi mene hu ame wazi am ba fe mu e chencho ama ba pato be ne me pa no wallahi mala woji ni wo yo ba ka ni an gashi be ni wogbo gashi be ni wo ayo wala wode ke moko ba ka shi to be ni moko ke mi face to face aka ba gbe mi mene wo uye moji straight forward to noni na le bull because mogo ne soja ne ye wo mi obo kela ka ba gbele soja no ye wo mi no pa agbe soja no ye tami mogo nka ka ye ba ka ba gbebo we yewa no jinu chumo mi nsani le ne yu eche na ga shi mogo ebola wo egbo la takuru mako ni gbele keshi ne no sa de yo ko gbele be inshallah ba shi ka amejo woji kewote ye karatu ne woje ne se ba fo esefo no ani woja woje na no ba jare nche me kuma na aka me wotumi na atwa me omo kabashi bia na atwa ni ololo woje no ko ne ba tan be na je sidik eje no sidik to 1000 ba teshi o saniele e ba ko na agbe o me na me ametwi fita ke mi no abon ni kasemu mi no na fe ne ke no o kege jofu ne eche fe ne ke ewo tare ne ke no una ga mo go je masalachi ne e aha gbege ko yeche ye tawi bia no masalachi e na tawi je lectures mba ni mama sole eje me ni wodu mo na students e go ba sole e ga hie ya anye ne ga la ga gbena na ga no ni mo ke students me ni nkase ni aye wi shelo aye dan tolo e bia ne aye julo aye no fia no nyeke mugu to ameni nkase ni mpe esefu ni kase wona ajenshi eteshe ke da'wa na bon femu eteshe da'wa annabi mano bala da'wa na bon femu ke ashi beni ni moden che ba kai shin agbena o kafiri ke boka ka shofi lo ka gban fe lo nyenu tumu eta game over because karatu akida ni wo fi inshallah ne ba je fe ke duna ko me ko inshallah me kuma wazi na mbafe wo hu je wazi ona yo ka fe ahun at least mo na wi mo ne bata ngawo ni ngawo hu eta aloje na ga cho bi ga wo tumi no wule nga 2 hours mi no ba kele no 2 hours shiga Quran o ko ke bakara ke Fatiha ke bakara me be bata no ko sa alhamdulillah pona ba ke na ko agbala mi egbina ida kan gbe ke pe mi o we shike ashina no washe nibiye teni malanke o bakalo fe kume ake usul ni wakasi ya usulu thalatha the three fundamentals biane washe kenkleno al-aslu al-awwal ma'rifatu rabb nuncholi o inshallah wakweka ke nuncho alo rabbi ya Arabic yemo ke Islam meaning ataw na chon because ni wachi tampi ya Qur'an emi ene kashi wa qulu du'u rabbakum wa qulu du'uni astajib lakum da bijeno alhamdulillahi rabbil alamin ojiken kle kagbana ya ayuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum ya kagbana ya ayuha an-nas ittaqu rabbakum ay i'budu rabbakum ka ittaqu rabbakum rabbu techishin kewa ke gamie nuncho eshishinu mo ya fanfio shagbena wokwa ya arabic ya mi jenu ne echon because ake ma'rifatu rabb na bali rabbe nuncho na bali le rabbi arabic mi rabbun eshishiji mokoni echengo noko eshile hani ni etulio le hani ni eba ni ke ba hu legimoni ekudo na kan no na gbene legimoni kudo mo mi e chose mo yemi suna ke ba ha no legimoni efi ona kan no
ene nyungba gbe ekomenoji rabb ngo laji moni e chengewo laji moni e hani woba ke no fiano ni je nyungwa ne nyungwa ji moni hani na kan no fe ba laji moni e kudo na kan maja no fe ke ene ona cho nyuma ke arab o ke English translation o kan aka shi alhamdulillahi rabbil alamin nu rabbana cho shi aka shi mini moni ebo ni elo ni ekudo ni etomo ni bi benesumu nofiano apart from le nyumbo denche nofiano je le ni leji mo ne yona kan no hewale jama'a kamar yadda nake bayani akan asalin da muka kai shine aslu ma'rifatu rabb sanin Allah amma anan ba kalima Allah ke nufi ba ana nufi kalima rabb menene ma'anar rabb a larabce shine mai samowa kuma mai juyawa kuma mai sawa siffa tankan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kawo mu shi ya kawo duk abin da ke cikin duniya da waɗanda ba duniya a nan mu yake ba Allah shi ya kawo shi kuma shi ke jujjuya waɗannan abubuwan wannan ke ce rab wannan shine ma'ana rab kuma daga cikin suna nake Allah ne ene noni ta cholete jiu foi amechoya ameyomo yake rabbi ndio ana kama nche Yesu ya Bible yake rabbi eshiji inche alomo ko nimi nkase nu chumo eshishi gamenyo chola yake nuncho rab hibiane nuncho e biene jenyu mo no ko echo diake le bole alole nuncho ni because ebanye ke lake couple ko ehami kefe ne ke ebanye ekudole nu chumo mi wa chola yake rab mi yene because e mogo ke e ke judge fo ke lawyer fo ya pe eku na ke sa na cha me my lord de na ho akeshi le hu ahlu sunna ni e shi jimbo ko ne gba lo Muhammad sallallahu alaihi wasallam se na kan enye chala ni ne lord go ye chala rab kefe na kan efe shirk nin kala ke bebo ka se ni ahlu sunna beje gba keke na rab eshi ya English me do nu ncho eshi mo go no enye chomo obu ko ge pe atomo we ya na san no ya ko te no kwa shi na ga monitor je ba to e ba je check e chomo we ba to owo e habu e ba ha chuku konglo habu tu ne ba ha we aga ki e ba mo konglo le yi o pay light bill o pay no free de no maga wa na ga rob alo je rob ni lord ni nucho ni si nucho ani nyungba no eko dabi nwani nyungba no eke noko gbe ino na ke awe no konklo ni je rob je rabbi je no na esheku ni e cho no gotumo rabbul alamin jemfia ke no fia no ni adebo ni amenuncho bugo mo fia mo ye nuncho ke mo fia mo ye nuncho yo ye nuncho le jinu nuhu e ye nuncho ko ne ko le tuon ni hale le cho le master wora atela ke master fin ko meni ke lord fin ko meni mo fia mo kre nuncho ni kaselo nuncho ji ni ne e chon lo e fia no ba mo ko fin mo ko ye nuncho shinyumo no le di rabbul alamin manan ke fa idha qila laka to wannan atakeice shine mana rabb mai juyawa mai wanda ya kawo abin kuma wanda ke da iko abin fa idha qila laka man rabbuk kaji abibu aka shi namoji onuncho manajin no ba ke idan aka tambaye ka waye ubangijinka to yanzu barin shiga cikin Hausa ai kaliman ubangiji akwai wasu da aka samu da suke cewa wannan kalima bai dace ba a cewa Allah ba menene ma'anar ubangiji wai uba takabbaba kenan wanda ya haife wani haka suke fassarawa giji kuma gumaka ne da ake bautawa a zamanin jahiliya Hausawa su ake ce giji to she Hausawa na cewa Allah shine ubangiji
sai suka ce takan suna so su gaya wa Allah shi ya haife waɗannan gumaka. Sai waɗanda suka yi Hausan literature, aka yi Hausa sosai, an san yaren Hausan, aka ce musu ai ba haka abin ke nufi ba. Ma'anan ubangiji, ma'anan uba a Hausance ai yana nuna babba wanda yake da wani iko da wancan bai da shi. Tanka ana so a nuna cewa Allah shine master, shine babba daga cikin waɗannan gizagizai. Esa shi yake cewa ubangiji, tanka shine shi ya fi su komi, shi yake da iko ma a kansu, ba su da wani iko. Ma'anan kenan. To aka tambaye ka waye ubangijinka, me ye ansa? Ka bi ba kan namoji onyungo miniji na je mu. Faqul kama kashi rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. مرة كابي باكشين نموجي أنونشو فقل كما كشين ربي الله أنونشو جي الله هو وتنشي بيكوني هو وكا الله هو تشيشين موني كجلسة مكو بني ساني أجا مكو سا أكي سانا أجا فيلبي أنونشو جي نكان الله هو الذي رباني موني إكومي ni eyo ino hewale na gbene ihami no fiano ni ntawo wa rabba jami' al alamin ke agbene moni huni ekudo no fiano adebo fiake adebo moni ekudo na kan no moni eyo hewale na kan no laji rabb laji nuncho bina'amihi ekudo na ke maja nibi ne ke edromo ekedromo kudo nofiano ni je Allahu ni. Maana shine ubangiji na shine wanda ya halice ni kuma yake da iko akai na kuma yake da iko akan duk abin da ba Allah bane. Shine ake cewa alam, duk abin da ba Allah bane ana ce mai ko ana kiran shi alam. ke alamin jam'uni eshi plurani piini ke ha alam mo mi je alam noko fe noko ni je nyumo ni alam ni no fianu je nyumo ni alam ni wakake alamin no fianu ni bia fia ke ne hwe no ni per je nyumo no atake alam no na cho nyumo ke rabbul alamin mene laji inu ncho moni ekudo no fianu yo no fianu hiwale ne kudo na kama jani biye ke edromo ne ke ona mo ne bomi ne lomi ne yo hino iwale wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu mene laji injamono ninja nimbe moko ninja filipe wannan shine abin bauta na banda abi bauta koma bayansa. والدليل قوله تعالى دليل رب يا قرآن من جنون وكاكشي الحمد لله رب العالمين. الحمد وتون شدا pe efenaka الحمد ton konkron agboje shida anunyan fiake no fiani eboti o yijie mo ke kanfo momie lillahi nyongononi nyongo peji monesa men nyongo aton rabbil alamin adebo fiake anuncho wa kullu ma siwa Allah alamun no fianu ni je nyongo ni aton akani ake alam wa ana wahidun min dhalika alalam ni mehwe eko jimi keja nyungbo adebo ni bia na abo mumfata na kanoi
فإذا قيل لك كجا بيبو أكشي بما عرفت ربك مني أكلي أنونشو بيانا شنو وتنو وكا ويا نيمو ويا نونشو ويا نك إبتة وناك نونشو كويه مني وكا نالي مني وكا ليلي دما يكسم أبنجينكا daka ce ina da ubangiji ina da kaza to da mai kasanshi mini wakalio wanyongo ake lela ake nyongo ko yeni sani wajale because ole ake me kuma na ake shi me ni kya me nja nyongo amaleni nyongo ko beni sana aja nyongo ko be na ji me kuma believe ato am atheist ke materialist am a believer ake shi nyongo ko be ko jela mi ne ka she ba le denche ba wodenche oba I believe I will go mad as an age Ninami, Adumi. Adun, they take a few. Minto Binimo, I'm a demo by my Adun, Kabash, and they take a few they choke bomb. I'm a Ghana kind of few new about choke bomb. In Lebanon, each one will lay on large. You are doing really. I'm a Ghana mobe. Any war. Ake ni le lawyer ko keje de mani le lawyer me na mekele akwe ameka me debate akeshin numo be leke numo ye o abata na ke nile aged because I believe ake science me dan o ba ke no ko ye na ke ni bi esani enye 3 factors alo 4 kenkle sananya mo na kan ni mi no ni je enyo kanya mo miensa na nyana eji bia no ke light blue ekpe bia ne nyema mo blue color na ekpe mi shima na ke ekpe blue wo sanana ke ana nwe sananya nu ye gbomochue nu ye ida ka ba nu ke tuwe sananya nu ni egbenko alo afuna kwe ene me na ke ba na ke shi lela ke ne ke no ne eye na mama ke okay obe ona ene me fe ni anye nyumo anya anale anye ni ne dalete atehi anya nuehi anya fe ni ke te chonge te fi age chonge ye no ni professor go ne we class no gbege ko ke bila age shi prof I have a question insane bi mo ji ye no chon wo fe se ni wo ke na ake nyumo be inu shishi siminto no ko me ni ngaba no shishi minto bi wa ke shi ani oye dwemolo je jamon e bi la ke e dwemo like dwemo no odun bo don ta shi odun shian no ba ma odun ngai odun bi ai odun ne ke odun e bi la ke ani e dwemolo ne ga e dwemo professor e ga e dwemo bi ga la ke amento na me feel amenuhe edwemu amo alo ana alo mini alo atai alo afuna akwe atu dwemu ngbe o eton odwemu e dwemu e ba na akwe je ne do mo shikun elene ba fe gbege ni ne nogo be no ba nyofe e na okay be wo shile na ga wa ya hie naka kawa akemoko ete adochi e ayi ne ke do fo ma na te afi agana kan ets we chomi le ba ga shi Quran ni di ni Quran yo je na kan ni mo den che be ne ke e be ga kan mo ye tebe ta na le tebe ta fi ne ke e ke Quran e ke shi abo jinni samata e ke Quran e ke abo ameke je lami ne ke bonje kumo ni na bo le ke je lami te ba fi tan kele ba wo lami ni la ba nye shan la ba pin le akela ya pin la aga kele bigen ole ne gen fetu no hu e ke question ne ga yin fi anya jile na o ga shego teshi o ga ba go zongo akela shezongo na akela tenu mo gonye le futu teshi ge zongo e ale wa ga teshi zongo ne ba no enu he welcome le fan le fan ne ba bi si be ne bi osane etan ne gen nu mo ne lede ne ke to yin ma ne mo le ta eta shi
agbene emu enye ne sale ne no e shambu shane shambu ka ba okwe agbene eni ne beloni besumia abogeje bo yin beloni besumia shininga to yin me shambu alo shambu ka we me ne logic na ga ba agbena ka we ninga loyin ma bo shambu alo shambu e shale na ga no abo samatan kede lami ni mo apia me ke la ne ba shame jibe ne yole wo min wo ke na anyumo wo na anyumo ke ya debo ni bi nebo to be na ameke na ke ni la gashi e ba na akpe ko na je wani ake nyumo alo nyumo be na me chon ne ke ni bi ne wo chon 4 elements ne ke 5 dio mini na ka to ka se psychology ke ne ke information studies ke mini university na ka bomb je na ga ba wo nchomi ka bo musu no to ka se ko ne ke ma ja kida ne ke onye no show la je fi ala je bu to be do ba kana wakana na kono wakana story ba faqul kai wa mina kelyo nyongo no kya gashi bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shams wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal ard duna as-sab'u wa man fihinna wa ma baynahuma والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين mana keke abibu akeshi meni okelo nyumo kemo akeshi bi ayatihi kenyumo e okadiye wa makhluqatihi ke edeboy numo ye okadi na ke na le ka gbene adeboy ni nyumo e bo no ke na akeshi mena bo moko ye ni bo am yana ka okadiye mi mana keshi okadiye ko meji al-layl wan naharu je na mo ke je chalemo ko be ni wa je chalemo mi shwa ne no jele wodun be no ba na ona e ko e ni ne ta le jele mi eche والشمس والقمر nakanu ni mo kadiye ko ma mero jimi ni hunue kanyon chere wa min makhluqatihi yanu edebo ani bia me na ke na aka nyumo ye as-samawati as-sab'u ngwen pawne ni chosro shin noko noko enyele wal arduna as-sab'u nakanu ke shikon pawne kai mala kia o shi space e shi bia ne wodmo eteno ni obonwe ya obana jele ne kefe be no na le to be no na ne hunu e totoro shi enwe alo nyon tele totoro na ke no bana jele le ne totoro shi noko noko enyele obana ete ne ke ne totoro shi noko noko enyele onwen paw ke shikon paw ni woyo ka gbene wa man fi hinna ke meni ameyo shikon mi ke nwemi ame kwa me shikon mi ni bi kwani yo shikon mi me eko mo hu ye nwemi wama bainahuma kemeni huni yo nwen ke shikpon amete ni noni wona na enye shikpon no ke noni koyo ni yo mi ke no fia ni yo mi ene me twan ke nyumboye mala nke je mi wiye moni nyumbo wiye moni eni nyumbo ke akeshi wa min ayatihi al-laylu ya nyumbo kadiye mi nona ke na ke nyumboye no jigbeke wan naharu ke je chalimu washamsu kagbene hunu wal qamaru kagbene nyonchere megwe kashi muslim se wajahum ameno le matan pete if you because a simple question e ka hunu anyo she mi ni woja abega ni woja hunu e go yin fe so is there ona yo mo matan ye mi we go bi ma ga okay bia ne go hunu ho ni aho bi e de no wo chon ke anyo shi mu to wo fi o de bi wo so le gba ke hu wonu ma ke wa ke shi hunu e ka nyonchere fe ki egbenyu mo kadiai la tasjudu lishamsi nyuma yake waka fe sujud kaya hunue wala lilqamari
waka fe sujud waka wonye kama chi nke hanamu ke anyon chere wasjudu lillahi wa fe sujud waka wonye ma shi hanamu Allahu ma Allahu in kuntum iyyahu ta'budun kaje kada ke nyamo nye ja numbo nye ja woni mbojala fe nyumbojala ke yin ma shi hanu e ke yin ma shi anyon chere shi kanu ma sumo to bi no wakana kan wolo aba wojini eton be na afio be la dan ko nwenele ngabe no ko nwe musa nma wojini eton asofe mo ikemeni ameho woten na me ka me yin asiri to me no wo yo boka jinja me ka wa bon san gbe me jama metem ko bene yin asiri ko ne ga nyumo de asiri ko te ne ko ke e asiri ko na ga fi omo pi alo yo pi na afia bo no oye wa mo yo ame ben no ko ko metem ko be na ga mene enye tesbi e bi ne ko te wule ba ye ngo mene ba ame ben no ko wonche me kawani inshallah me duna ba kanshi ame te me ko me na me fiona ke ma je ni bi ne samatan yam layi ko mene ke ha me no jika hunu je mincho ni bia ko mene ke ofe nga ga mo go yafi ko ya samatan ko mene ka me tuo ni samatan different inshallah nso ma ya no mi sino nto ma wi aji kente no mi ke bi no wa shana karatu en ngondon wana o efeto infuti le pomo benike oteda abayo gbe ka o gbe ida ka abayo mo mi no alo abahe abake ofu name shike ka ayo mo mi se gbe ka mi no na me inshallah o ba tun fin ayam lae ko me na ke am lae ko me ji ke hunu eje na etu ameka mi yen machine ale onu ona me masa no ka me ba so le o Jesu ne pa me so le ka gbe na ma so le mo gonklo ke hunu eje na etu ne ji nu wota ka isharake hunu ekpoje na etu ni shafaka bolele efe tulu ameka mi yen machine na ka no ke ya nyoshi wa shinyomie be pie na kan gbe mo na me masalachi na kan bia mena different one na kan me pote na kan ta mo na me masalachi keche mangrib wona ntame sane hitumi ne ke hie e machine hunu e bia me na etu mene me amegbenu no ni bo kechi keji mi oja me na amegbenu oja lo ai teshi no ni ba ha amete me kuma agboje aga me ne ya asiri e ya mi na asiri kawe wonche ni ebe nogonogo amete na ga wo ba fe bo ne amefo ne nogonogo ba me banza kawe blodo ka ni ne pins ka soji nogonogo ba me mi mala kanu ko ngbona femo alwala femo ni ne nafila enyo woni no binyu ngwa ka ba habu solomon nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko do mo se solomon ka o so no janyo first mo kibla no woni no ofo chanyo ngwa ka ba habu ka am ngwa me fe am betro ko te ka bo wo na gba no o te se mi ka me tasha gbe na am o me na gba ka me yo wa te fi o te le o ke eju no yi am be no go am te me bi na ga me na mi machine na shino mama ka slam po mo maslam ga me tuye fofan fe to e ka we akenye machine a no ko fe nyungo pe mo ke kaji lela ke le woja ene me fe hunu e ke me fe egbo kadin ni mo ke nchon wa ke shin eye na ka woni le no ka me afi debate ene me ni chon ake me ni nyungo ye ake no fia no ba na camera na ni machine e chon ake ko na camera onyo ke camera de ncheni ba moko ni kele ba na gbene moko ni design le moko ni fele tesbi ne no ye ne kemo ko ba ke tesbi le ncheni form e here o ba ke mo e be poten nu ne po na ya o to na me ke be na o ye shu ake moko ni fe ni te fe te ne me ne fe jenke emi hunu ke me no fia no ke be njele nchake o ke no le mo go be ni fe ona te na afi debate le felite be na ma afi na kan debate felite ba amla one ba ma mete sha me abrag benye na muslim sa me ba no kwale ne kene amenye na kan amedan gbe mo no ne ba puwe ne ba na le mo ball wo show ji mo ne se no ne ba we ne ke to e pa me fa no ne felite to e pa me fa pa mo no ji agbe no ji game over agbe case na e ga we pa me fa je no ko efelete sibi amine ba na ni ne boat ni ba wo le ke fufa se du mo shino be na akwa cheni efro na edule nu anyi be na akwa amede nche amebomba tie de nche ba na amede nche ba pe amehi na me fe boat na me banye ni ntami nle de nche ekudomi mogo bemi ekudomi ni nkaba pleke eni ma pleke eni
na wo ha o kon bula yo ne yo tebete ti ke den je ba nyamba forma me na me den je na me ko le bia ma ke si kaji tepo nye e form common bote tebe ete no ko ake jelemi ke mi nofia no hunu ke ngulami ke nyonchere ke gbama de se ke jinni ke gold ke fenu yo me no la me den chame ba amenta me form na me ba. End of nine debate agbe debate na mo fe boy to wo so mashallah agbe na when men wo ke yoso ya keshi nuncho eni woja nyumba ko yeni boneke na kan nyumba le jimo ne sajamo wa qawluhu ta'ala kan nyumba ya keshi inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard e kanye nuncho le dinamo e ka bia na kanye lemo ni boneke ni bi ne nyumba denche jehe chon ne ke le jimo ne nuncho jimo ni e bonwen keshi pon fi sittati ayyam yagbe pa mi gbe pa ake keshi gbe pa wo eno ni nyumba joy na kan wemo shirkani bid'a wemo ye tauhid mini ake nyumba joy because nyumba dia de sanine ba tole jaman la ke wonu nshilo nyumba de nche chone na efe yagbe pa wo eno ya Qur'an emi nyumba kani bo jelemi yagbe ke mwenke shipon ke yagbe pa wo emi thumma stawa ala al-arsh ya no se yagbe pa wo eno ni na ke no fi anu she pepepe agbene ni nwo he no kete nlumo ye lisen no jama mwenke shipon ka abiwa ke shi nengba nyungo yo wakaka ke nyungo ye nwemi nyungo e areshe de nche pode nche mwenke shipon areshe ye no le nyungo won je ne tap e manche ye lisen no because nyungo sen he yale e da ka dani e babo na kan sen le nyungo de nche ye no ba mini no eta sen he yale e ka thumma stawa ala al-arsh jeni won he no kete arshe no e ji jeni no pode jeni eta no ye yale nyungo e al-arsh ne al-kursi ele e lumo ye lisen na gbene e no ko na to ke al-kursi no ba tele sen no shinu no ne na jinjwele no no e ke mba nwene ni wo yo hekwa nu ye jeme he ni nu tulio ke jo ke ba shipon kursi ye mano no jino ni nyumbo na ne shi jene na ne mano astaghfirullah no jino ni nyumbo na ne shi jenji he ni nyumbo na ne shi yo kenken na ne shi waka ke enane atumo min ke bo na ne nyumbo na ne kun na kan na de lepeji mo ne sa mo ko be na kan na ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad no ko be ni tamole waye musu se wa akida mi nyumbo e ye nwen e arisha ye nwen fe no fiano ni le nyumbo e ye nwen fe arisha ni nyumbo nwen no ko bejen don to be ni yela se ko yo po bejen adebo ko be nyumbo nwen don nyumbo le jimo ne ye nwen fe ya adebo fi akin wo gbe pa wa no no nyumbo fe ni ewo no ye edebo fi akin no mo kwa bia ke be na ntena ne ba wo no be meyo be ekpleke shike ba shin aloje na kan nam ni wo pleke yo shi ni Allah subhanahu wa ta'ala gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke yanzilu rabbuna fi thuluthil layl wonu mo pleke yo shin ye gbeke ke ate gbeke ni je temi ni wonu mo pleke yo shin ne cho ake shin na mo nto ne ke ni mahale ne na mo nto ne ke ni mahale ne ke na mo nto ne ke mahale ne ke ni lo ke mo fen ba ka ka ni wo pleke yo shin ba ke ni mo mobo na mo ni pleke yo shin mene bida anyoni ni mo ke gbalo ke ni mo mobo na mo pleke yo shin ni mo pleke yo shin ke enofiano e mobo na le den che pleke yo shin ene noji akida ni muslime eyomi or on the 7th day no ni wa fe ne thumma ya no se stawa ala al-arsh e weno kete lumo yeli seno yukshi layla an-nahar e hani jenamo chon je chele mo yen na kajibe ne yo la islami dani je chele mo aba dunji no ni yo ene bible le den che confirm Christopher ni ne daily graphic e ko ama ni ne tea bread wolo e confirm e gashi ni wakaka shi let there be light and there was light ani kaneba odani kaneba wa mini yo duni yo o je namo ya islam je namo ni ba kenkle dani je chele mo ba wakaka gashi bia ne gbeke ni wo yo mini gbeke wa ke so wa gbeke ye islami jamono ke yo je muslim ni bia ne mini gbeke mi wo yo wo ke wo ye mini ho gbeke mi gbeke ni ba je si kenkle ni je chele mo ba gbe na ke ehunu esinyo ke hunu esi enyo sineke no game
over. Day over. Now the day is over. Agbena. Biane be konkro na ya bote miye. Qur'an kaga shi e hani je na mo chonje chele mo hin na kajibi ne chomole. Yatulubuhu hafitha. Lekeno ni nyumbo chomole ne adeboy. Na me sheo am adeboy nhwe na kan no ne ba mi. Ade ni wo ba no hunu e ma no son. Ne nyo shinko e. Ne hunu e ma no son ko e won nerves. Ne ha wo hewale ha wo new cells kan ni bi e. Ko ba pa ni chumu. Because e wo fe wo na wo ye hwane mi ana ye gbeke mi. Gbeke kaji wo ko ya wo hwane mi ne jona na kan ye wale ni sanu na gbeke mi. Nyumo de nche ni fe gbeke na kan. Ya suratul naba mi nyumo ke suratul naba waja'alna al-layla libasa. Ni wo fe je na mo akenye ha ne ha no ni ne hanye no. Ne hela ke minimum stress ne to ne hanye no. Ne hanye new cells ke new nerves. E relax ni nerves e hanye. Keji o work back your problem. O blafo nyo fe ko fango tablet no otu bo da na otu night, da na otu night. Otu night fe be no otu day. Ame fo da shamela go ba gbom lan. Ko gbom lan ba is true. Ba is true. Or at least go tonight once in a while inshallah. Maka hani je na mo chonje chele mo hin because e adebo entawo ene. Washamsa wal qamara nakanon hunue kenyonchere wan nujuma ken mwami enwe musakharat bi amri ametomo ame rotate berin le nyumo esumu e famo nani ala lahu al khalq na eje eno je adebo lo anadebo je nyumo no ni lo wala amru famo hu eje nyumo no ni lo tabarakallahu rabbul alamin konklon ka gboje ha allah jemfiake ka debo fiake anuncho. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله كجمع اسمه next week وبعتنا كلا ده وين ينيجي قوة إن شاء الله نجمعه next week.